Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod si mangput ka, inaldaw mo't tanarumwar ka. Naitansa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang Lorey. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nag-aram, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga asawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ita. Jakmit nga min nasango tinagaram, idi ka ubingak. Tatrabaho tin pamaysak, idi nga inaramay. Iso nga itata nag-retire akaon. Saan ako nabisay? Masango kong tiagaram. Ako na. Mabalin pa'y magkede Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mait. Natibkir pa'y nagititumang ka. Makaten round sakto pa'y agtaray idyo oval di skwilaan di elementary ya. Sige, tama pa na ka. Ay wang, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaw. Gumatangak pa'y lano bigat. Kaing kakitaan ni Jay silid ko Adaw tibang banglo ijay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ni Tata Iping, da kayo mo't gayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastor kenak tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Agtugawa ko na ading. Imayak, taumay ko idarirag. Kupikupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point ti bagak. Tata. No pampanunutom ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pa'y. Makabagtatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa bagkatin akit kabailak. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko. Saan? Uweng. Ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kun napigpig sa akam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo, adda karbangan na nga agayat. Iso na laang, tadyak amon no addagasat mo kanyak wano awan tata. Adda ko nam nga minaateng. Hindi ka matalagan. Tasaan ka dagdagin ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatak ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam na makin ka. Anyat kita amdita ka ba guys? Ni pare susi mo Kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agara-ari makpailang. Mangrugrugi akpailang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan kaidi mga asawa ka ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon ang mauday. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanan ti trabaho apaka kumikumak. Kat, asino nga rodar armam? Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawin na maun. Ubing tigayat ko. Tapno makaputo takpay. Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno madevelop tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Nga ta? Para makita kabagays.
Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, ading Gemina. Ha? Ay, sumrag kayo, Tata Iping. Ay, agyaman ak, ading Gemina. Agtugawa ko na. Kumusta, ading? Adda ka di mo't lanam-nama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutan. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay ka nungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Yan niya. Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Yan niya. Nakarubot day ta nga amam. Unam mo ilan saan alakay. Saan mo tamadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupa iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsiyak. Jak kayat ti maungtan manen. Iso asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yan day ta nga amam. Ibagam tuman nga ron ngay subli na tay binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na ray jay. Ngam di na mo't lay subling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No siyak, ninamnama kung tikas ta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimina. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung paganakam ah. At dapat binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mong dagijay kan kwa na. Kunak no nalipatam dagitan. Heh, linipat ko matatalagan kahit ngam maipalagip mo't nga raw takas dyan mo't ugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amday tan. Aklunam tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam ah. Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyam ah. Kumatangak man Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man apagdigaw sa kan panglaba. Kumpurme no anya abrant adda isong. Mabiit laeng, Mang Iping. Tesi, yawatan man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, David gayam na pintas a balasang akadwam dito istor mo Loida. Kapinalom ka de. Kanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito eh. Tapno at dakad ka duwag. At to yan tigat katangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kong Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito'y sango ti istorya. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpromin na. Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutukan. Panagluluton kahit. Ingkagluton, tamalibing. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito'y. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik dagi jay na baam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y iso nga uray jak isireken, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. At da pagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga ron iti kape kan mantika. Weng, nga medyo mabayaganak ka. Tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapanditay store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Loida. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manon. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mari Loida. Makas-asawa day jay ka. Takanayon na nga ibagakan niya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kwana. Agpada kayo, anabaakan. Isong agbagay kayo.
Oray, pa'y nga tayo isun tinabat-bate a babae dito lubong. Jak tulat tarban ni Lloyd ah. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino kakatairan kan kabaknanganan. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung arod ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kaya't ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda ka dagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita ka ida. Mainlabdan kanyak manang. Anyat gatanga, Mang Iping. Kwa. Agmay-may sakan sa ita. Aglablab ajay ka anak ka. Addad ita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayam dito istor mo, Lloyda. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba, Mang Iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ha? Ay, kwa. Awan? Kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko na. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka, Mang Iping. Anyat kayat mo a merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisinak. Wan, ala, ito dumti kayat mo a merienda. Ta ilibre ka, Mang Iping. Oran niya ditan, Lloyda. Kumpormain. No kayat mo akat ilibre ka pay iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabani. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, Mang Iping. Makitam, talaga crush na ka ni Lloyda. Nagadutin tadnakan ka. Oray, paingatan itad na aming kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayo. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pailan. Di ka anakan na ti kursunata. May mayat dyan, Tina. Ta sigurado akayatin na ka. Imposible akayatin na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas dayjay. Sana kaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo ti kayat na. Basta jak mapukawan iti namnama. Ituloy ko ti agaram kinitisi. Auntie, ad naman nanday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, auntie. Pagan ano kumamangay. Kat bastay damon tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan naman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat, tante. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka na kumati kahit ko makasarita, Lloyda. Awan mood na makisarita kan ka, Mang Iping. Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan ko na. Saan aya? Uwain, ngam amangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na kakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itirik nam. Saan nga min adagitay ubing ti armom Dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. He? Kasano ang makaputot ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alangarot tagawit akong. Agkapi-kapay Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. He? Saan ay? Nabsugak? Sige, mapana ko. Nun to pa'y makasawa ka, nagpili-pili ka kabagis. Sana ka mapukawan iti namnama kabagis. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatem ti panawan. Ngamda kita mo sana mangayat kan katar armem ngamin.
Ni Loida nga minan ata sure ball na dya kaya naka. Manjak. Awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saan nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inakla makiis istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo kasta ti suot yo? Anya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Iso nga ag short pan mat da tao ah. Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pismata short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay-bay aham. Saan da mo tamaala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangariganta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga Rodlala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitad mo nga ta amin nga kailangak. Weng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epeyang. Manang Luray, at dakadwak asimbang bike. Manang, ayan mo. Ada kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Umay ka darling. Manang, yam amok tinubyak. Nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang lori. Inton maminsan manan. Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay Manang. Nawan, imay na kisi istorya mat, Manang, asawa ko nilala. Agdin na kami. Ang naidin dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to Manang. Planuan mi pa na imbag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kaya't ko dato nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalaka lang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Tala. Ipadas mo no umanayin gatangan tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga minan je jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay na kita. Amangan no awan agbate akwartata no isaping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga Rod. Hala, ingka man kita iti jacket kin bag mo. Pangusara miti kwarta ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga Rodan Manang. Kasano adi may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagngingi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, un nga Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitad ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na Manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat, ingkay managastusan. Income lamangan iterwar Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyo. Pasensya kan Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matungtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko manen sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga urayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka.
At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Ubing kayo, pay. Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At nobya ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pay la papintas, ante. Ha? Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilata nga arman na kayo? Nga ure adan nobya na, ante? Ay, agtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi? Apay na uli magkakabagays. Kasla na nagdipang panunutam. Ay, nilala manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Ngam idiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagang sa anak para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adun tinasayang a panawin ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam atasig sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Huwag manang. Talagang sa anak ang maparaburan iti anak. Isu ajay addan edad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na di aloyda. Isu nga armak man langin. Kitno aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Isu nga ala akong dagiti kawis ko dito'y manang. Tadiritso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. Ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tamtabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakan. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, apay. I love you, Loida. Kitno aklunan nak. Ag naida kon dito'y balay mo. Inala kon dagiti kawis ko ija balay. Ala, apay nga itaka lang agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amada mati panagdalus ko. Sabdak ijay airport inton bigat. Umay ka, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya. Alang arod Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito'y lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpilikan kadakwada. Saanin? Babakit mo't unay dagidayan. Nasurok samot at si Binti ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon dita kum companionship dita. Agtarakenak langan ita ito adingwain. Ta isudan ta agbalin akad kadwak. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya.
Manungay matinauroryo nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga ruden manang. Kalaat mo't akim mapsutin. Makapanganpay wano saanan. Wen, nga masapol alugaw. Wen no maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga ruden manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay. Ipanyo pa'y laang. Gastos manain. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kini di balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-ospital kang kuana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka manang. Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuana? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang? Wen nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, Taamang ano gumura man no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wen sana bale ta indakto sarsarungkaran ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka day gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamok ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam dito balay. Kit nagsaya at ikasasaan na iji balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kayat ko nga ipapas sa ati mga sikasukan ko na at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Nasikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutan. Masikaswam iti hostaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni hospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang. Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga ron mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni Nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina. Kaya nan kagina na. No di mo masango ti mga sikaso kin ni Nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akim mapso ni Nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni Nanang manang. Basta agtalinad ni Nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni Nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jak pa'y nakaluto iti lugaw akanin na.
Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro uno nga asikasuam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pa kanunain. Adda nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusunan ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mau. Makitam tikas na nga aramid mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. Dubaybay amat lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang dagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mo't kat matay. Una, gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata baketen. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na. Tapno dan tumaramat intun lamay na. Na, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay. Bye-bye andan samot ti jayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang mga sikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, ta kasaritak tuman ni nanang. Ta income alaan niya apo nga di balay da ante. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod ang nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na. Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalog mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balayo ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang! Alaki din! Agawid kan, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang ta di mo mo't lamasikasaw. Di ka pa'y mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may tila papanam. Pampanawam ta inam kat amom lang arod ang nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasan mo mo't ananang ti masignan. Na talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inkakita ni nanang. Saan samot tin ngagang angas? Ah, natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ay kat anya nga rod taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na. Ta ipagkaamom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanandak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasano ngay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ati pakalamayan na, ta dito'y matinagbugsutan na.
Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, jabalayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni Ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni Nanang. Sana waywaya nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang nga rodain. Nagipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni Nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak Nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang nga Rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni Nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni Apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasayaat nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Ante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mat nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkaraumay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni Nanang. Kaya't ko abantayan ni Nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni Nanang manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayaw. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong o may makilamay. Okay lang, Nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, Nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya da ito'y ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day Nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsayaat kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo tamabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun ti ref. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulay. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Tiyam mo da kabagis mo. Naibusan ti intid da nga abastaw. Ang di daam mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni Nanang manang indang. Makalawasan ang malamlamayan.
Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko, ako mari na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo, ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun, ta naparagsit abakit. Natarake, iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang na dya kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo dya taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga gapo dya Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, takasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Ada ngamin dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita gagayem na. Kadagi dyan nakda. Anyat amom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayam ni nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni manangindang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay na, mano adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni nanang may. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, dayo mo't ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaba nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilbilangan manan ta abuloy baka di ka lama kaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita ka no manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapos paon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man natila lawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itida amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay. Diagbalon da, no kaya da. Ha? Amuda mo ti sitwasyon tayo tibiyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay.
Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata naknagangas. Maulawak pa yun. Grabe ti sakina. Anay. Apay, anyat kinkinan mo ay Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom, kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine ka. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw, iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon, ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amay tabon. ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masuraw. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Jay na ur-ur nga abuloy. Damag ko adakkel kano tinaur-ur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanante abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la apagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak kay ti kasta nagbanagam. Gordo, Pwede kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso napasamak ken katikasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kanu bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ingem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarmaak nga taaya, Gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Baldo lakay. Apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damutan ngagsa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak atrabahuan nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay kalagijay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim.
Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? Nuputot ko dagijay wano saan. Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y laang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek, susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak, ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adikada tinapalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtripak ije balay. Apay, nagapa kayo manan kini tatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasano? Kanayon na nga isider ti kadat lalaki kano di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan kano no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngumday tapay laang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda. Iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kini tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ide abagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo't tantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alo ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadanda iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na tatinultulungan ka mo't ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma,
No sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunam tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakal. Kit nagdakal ti lapayag da iti kumparik. Iso timalaandasan na siyak. Diyan mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, ngarod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanang saan anabisyo. Di na pa ikabkabilan din namin. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga rod Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimig ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya bayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarud manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay.
Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pa higit din ah. Di nak mairiniing, kunak ariingin na ka masapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay ah. Intunal daw ton, sayang ti oras. Sige, babanakon. Nasakit man ang tiyan ko ah. Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan ka laangan iti kaduam agtrabaho di talon. Dahil saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan ah. Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray si siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dita abroad? Masaya at ta bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng bigat bakit? Ingkanto gumatang iti materialis. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Un bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan unay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay nasapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalat ta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rumbeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada. Iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta. No addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan. Nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bale,
Tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain la ko da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen Tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti day tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y day tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan na ti dagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad daday jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad daday jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang numabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Sandan ang pagan-ano tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umuta ka. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na dagbalbalew. Ay na, nagpigsama itong titudo bakit? Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. At nusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di da dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Ay na. Ay,
Kuko, apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga rin makaturog, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo? Pagpapantasyam day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak, day dya ako, rartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Nay, papanam kuko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay butata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding ko. Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo amo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kaititangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay ta niya. Sige, mabalin lata Basta masingir ta na diya Marilo. Wala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbenga ka mang singir kan kuana. Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay namnamaak a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang teda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka kari. Yung awang matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturog yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na, Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko ka. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaak ka kwartak idikalman. Napuspon mo't manon ti panang teda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman napura-prusan. Tasan ako na day tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan kuko. Iso natin makaamo amang singir kan di Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na mo takwarta timpa utang mo? Ay na, naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakapay tulungan nga agsingir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay. Kadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wag kwarta na.
Ay, biyag, titaway ah. Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Ah, agsigir itay. Daya mo pautang mo, si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang soblat amang utang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Nay baga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapayl. Basaan palasang kaw. Kan kita manay bagno asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito'y balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila ang makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang te karain. Ay, di mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Inton bigat ka no, agbayad. Sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingir inton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan nga agtuktok, itiri daw dak. Dito itan kalsada nga agsingir. Buwan, lakay. Ay, Marilaw. Itati aldaw ngayon kare, mapanagbayad. Iso nga bayad kan. Wan, rumwar ka dito balayaw. Umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging nga di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging nga makabayad ka. Bayad na ba? 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw. Binilin na kami, yamang singirkin ka. How! Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain Unay kayo matan? Nadama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kung ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Uyugan na ka mapan iti balay na. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabayin mo, tapno mabainan. Kita kat amo na mo gayam ti mabainan. So, nagbayad na dago sa Ay, Kuko, kaya tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di, Tata. Papuduto labi dito dakulap ko. Ito'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala, malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata, Ay, pangur-urayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 ta bakit? Bilangan ba na yung baga? wait.
Nabilang ko. Ay magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngamday, aginot ka. Sa nagaputa na kwartam, kat ang 1 di millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok nga budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. Iso mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng di utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga ruday ka. Ano masingir na ka, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadama gayam kondisyon da. Kasa na balay, kasa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kanila kay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakadam. Tata Bitaw! Nana Helena! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni kukumu na jay. Ah, Anya nga ta di gagaran na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko na. Ay, anyat pitsara itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit ti baruhong ko. Aday ko, aya pa. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo na ito, ibaraw. Ay, Apay ngay. Agsakit kay mutin na Helena. Tata Victor. muwang nga raw. Lakay kan baka kami nga minan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas may. Nakakaasi kami may barok. No, may kaksinger. Ay pangasim. Tadi na kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiyagas. Tinabat-bati ako tame. Ewan ko ko. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo inutin may tinababatay nga pagas mi dita. Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Hili nga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawad di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no dapay la dita paraangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira, bari nga dan pagbayad na Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa tarak nanta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kay de, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at tarak nan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke sulban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruot. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingka nga ro nagsingiran. Nuwapay mangamin nga impautang mo manan. Hindi ka nagsaw. Tama nga numamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya may kabarok. Umayak ko maide balayo.
Tao maya kag pakpakaasay, adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya ak, barok. Ha? Anay ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, yak unay makapag nasakit pa ito sikot ko. Anay ko. Kasi na makasarsarita bakat. Ay, hindi ko kaula ka. Ay, humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, nagsigwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apa atong galumayak ka masakit kayo? Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo ta, Barok? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, Barok. Ang sublikan tao no mayalawas, wan. Marang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anay ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiw mo ta na. No di da pa ila makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho ni Tata Victor iti talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan na pulos ti maganap ta iti bayad ti kaldingkaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardara sudos. Kastalagan ti mo kawagas. Kung hindi ka madanagan, tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? kawan na. May mayatan ti kasta. Kung ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kindi Minus gastos pa kindi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin taon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kindi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, Tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan Tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anday ko, nasugat to sa kak, bakit? Ah. Mayati pa nagparparaspas ko di talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka sa hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapani sa hospital. Kat, kumusta ngay ni Tata Victor? Napaagasan yon? Wine, iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rin di gasto sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaida dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaida dito'y. Nga makatawon mo dyan imbagam. Mabalim mga ibabawi no kaya ko.
No, anya titulagan ko. Iso nga raw ti matungpal. Kung namay ta makatawan ti panagnaod mi dito yo, di ano sanda kami, barok. Tulungan da kami So sagot mo amin, nagastusan may. Ta istiin kami ka nga road. Ha? Huwag mat nga man ko. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay.